tuma tuigwe tukiara hukatu no tutiracokio haria kwirwo thakame ya Jesu kwirwo horo wohonio kwirwo horo wala Jesu egwika thaici ni turarahurwo na ni njega nyimbo no ni kuri hindi utekwenda kuigwo kenda kuina ngari nene nyonage gitwaro na rwimbo tiruru no ni kuri hindi uraigwo kenda gubatara kwirwo Ngai wakwa rucini ruu Ngai wakwa rucini ruu gugakia atia rucini ruu njata cia mbĩrĩria kũgũa nĩgetha ũkaigua guoya ũkahonoka makiria. Bwana Yesu atukuzwe. Kuri nyimbo imwe iratucokia into the comfort of the world, and we cannot grow in comfort. Tutigikura kiroho in comfort. Bwana Yesu atukuzwe. Tutigikura in comfort. Bwana Yesu atukuzwe. Niturafatara kidogo go to push. We need a penina in our life. Ato push kinya tumenye the sacred place. Ugo kinya nyimbo imwe ne tonye itutideke tusoke into the sacred place. Na sie kuo nyimbo icu ni nyingi. Ona thaisi turaina kitambo bado vita itaisha. Ni nyimbo cia tenzi. Sikaheo nigetha cucu ya mego kuri matige kuigua maria tiganirie muno. Si ni kweli? Ni tondu twaina imwe citu ni marora Karo. Naigua Karo? Karo na mundu gwitwo Kamuhuru mucoke mwike research ya na mundu gwitwo John na wake motho hau nigetha ngurino ici guku wake motho ucirehere nyimbo cia wairia maiguaga he mugurino kuonaga kamera-ini arehetwo auma haria thutha tukuinaga worship no we kuinaga o no ne kwiriria reriria gukerwe boro ruhana atia na ni kuri nyimbo cia kurino njega citwarahuraga ona ithui hai baba wakwa baba naigeri itu naigangoro-ini yakwa urio kwenda ai wakwa baba wakwa igiona igeri itu naigangoro-ini yakwa urio kwenda. Unaona nyimbo icio ni citu ithuothe no tuticiiriga no nducio ndi mwega. Bwana Yesu atukuzwe. Turathie Mumbatha turari kou hey Mama Ken ugo no utwikania iria kuma mwena uyu kinya mwena uria ungi hey we nake ngwira beauty are hakite ndoro tiri wothe ateragwo tiri wa Mumbatha ni uhonanagia Gai mwaregera iria-ini mutumia Frankie arendaga haha ngereva-ini, lakini tulipata wakati mzuri na tukapata ushindi. Andu aria othe muratutwarire Ngai aromurathima, na aria mutanoka no mutaratuhoyagira ona inyuĩ Ngai aromurathima. Turagire na ihinda riega, tulitembelea makanisa yetu yote ya Mombasa na tukawa na wakati mwema sana na wao, na Mungu ametubariki na kanisa mpya JCM Church Mpeketoni. Amen. Na kwa hivyo tunazidi kupanuka. Alafu Mungu akatusaidia mapasta wetu ambao wametoka Tanzania kule Moshi, Tarakea, walikuwa pamoja na sisi. Na tukafurahi sana kuona watoto wetu ambao tumevuka mpaka nchi jirani, na turagia na ihinda riega muno nao thiko icio ciothe twathire kuma Tuesday, na Mungu akatubariki sana. Rakareke gwire kuri andu marethambagira ndungwaruga gwithambira atari sati, alafu aratwira ni kuhura backstroke riu kamutwe na tuguru tukahithwo ndoragia hira no watonya kuona karai Duida ya ndungu haraihu mai-ini ihana karai, mukonyoko na tari kifungo kiria ikorwo gatagati ga karai, riu ndirethaga uritwa Ken Poly nitwagia na ihinda riega muno na Ngai agocwo muno kundu kou, na nijue mahinda ni meguka mangi, lakini sasa ordination inayofuata ni ya pastor wetu wa Dagureti,
Sasa si hapo tutaenda wengi. Dagoretti si ni hapa tu. Tutaenda wengi. Alafu tukitoka hapo ya mwisho ya kumalizia ni wapi? Ni hapa. Itakuwa on 14th of December. Tutakuwa tuki-install our first international bishop. Tutakuwa tukimweka mafuta hapa Bishop Kimani, na tutawaze mke wake Reverend elect Diganeiro Faith Kimani, wakiwa kule United Kingdom. Mnajua wamefanya kazi kubwa sana kule. Tunaelekea kufungua makanisa 7 na watakuwa hapa, na wachungaji wetu wa United Kingdom watakuja tukiwavarisha mavazi rasmi. Ugo tukahiga mwaka na igogona inene muno mweri 14 Disemba. Kwa hivyo watu wajiandae na mzidi kuombea kanisa la Mungu. Hebu nione tuko na wageni wangapi. Ni mara yako ya kwanza kuabudu hapa. Hujawahi ingia JCM, lakini leo kwa neema ya Mungu umejipata hapa. Hebu simama tuku appreciate. Rugama. Mudu wothe mugeni haria wikarite marugama. JCM angalieni, JCM angalia. Let us appreciate in a big way our visitors. Inua mikono vizuri, tushangilie wageni wetu. Na goroa wikarite hakuwe na mugeni, stand up and do the necessary. Amen. Amen. Salimia wageni wetu kwa upendo. Amen. Wageni wetu ni baraka katika jina la Yesu. Wasalimie vizuri. Amen. Ageni tu ni kirathimo na ni andu ega. Amen. Ruga maide mwire ora tugwika. Umuthi dia muikaria ira kurana na mifira, umuthi ni gukwena mufira. Ira ni vijana tu wanaojifunza kadanda. Leo ndio magwiji wa soka wanaingia. Ila Chelsea marahuru taboso. Yani wakora noni darura na timaheni. Timu ya Chelsea ni aini makerigiria mufira. Toduru tarugira mashabiki mao ine, taru mashabiki mao Kenya ni Samitoso. Ai. No. Gayarate dia maniu drama hoera direka TV uguo. Gera gaida guthaitha ririkana andu aya ni undu wa boni ndangicoka Kenya umete China nona nginya judges ni arorite gicagi tenegetha maci ndu tutigacemanie drama hoera pato ekupato pato aranjira Bishop Brokarathe nake Tom sasa Tom no wa Chelsea aranjira baba skofu ne daturo ngamuri kali ni guthakaga nao maniu ira Ngai aramuteithia muraba bata no mundu gwe timu igire igucinda mucoke namba 8 niguo kuri rorai table umuthi wona Bournemouth acinda na ithui muracoka namba 8 alafu ithui ni pale kilele nadakwira cirika guku muhoere tondu mamate no yaringo na Samit ena ngoima auga wona twacindwo ndimune nake wona asi twacinda ni arane rugamai nani tondu mwahoera Ngai ngoima yo yuke muci ona nyuno ngumuhuthiria maundu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo leo sitaki tukae, lakini vijana wa hili kanisa hakuna kwenda nje ya hili kanisa, mtakaa pale. DSTV imelipwa, hakuna kuzurura hii town. Praise the name of the Lord. Nijaribu nikutane na vijana. Daugirali akasema na mwanake wa JCM na guku agetha ati handu hako ingira hetagwo kirafu one muvira. Kirafu tikiuru ni kigane biashara ya mundu, no inyuĩ mutibati gukorwo kuo. Mwana wa form 4, mwana wa college kindiria githomo-ini nginya ukarikia. Are we together? Na warikio thina mbere guikara guku tungate Ngai. Kwa hivyo nisione vijana na huku ati turenda kwa na kafira hale haraugererio ikarai hala moya mugeririe. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo mkae pale, muone pale ekumutumia ucuru na wewe umarugire ucuru ni ukundihia igwe atera uga Ngai ati nduri no ucuru muthi
uri hia thaa cigana thaa ici tukiuma wambe uthi wira ruthimikire live ni uri TV gwaku ni uri TV gwaku ruthimikire JCM uguikorwo about gera haho tigo wahotha heo ti namba ya kanitha utige wahotha gera hau tige wahotha uthi umarugire ciro mitungi itatu ni ukota kuruga mandathi eni no marugire mandathi kaone ndungu nisikie kijana ametoka hapa kanisani eni abothi wira tigana githomo ni matu-ini niku uraiga mundu haha nani arabatara mbeca mahoya maria kuhoyaga rucini timo macoki ndagithie wira amen ekire JCM TV erore tari angi o akirutaga wira na inyui mwana ici mukiuma kanitha mundu akue giti giake mucemanie haria Bwana Yesu atukuzwe mwirorere mibira hau mukiuma hau game ciothe ciathira ni kuinuka muria nogu no kungorota rucio cukuru ara me college tondu rucio ciana ici ni hingite cukuru twamarekereria githe matiguthie muno sini wakae hapa no igwa kabura na kururia muikarage hau o hau muikara hau no he kuma ihiko nidi muhujia mugi amen muthenya wa umuthi ni muthenya wa gitio muno na ni ngwenda turugame uguo na gitio kinene muno ni tondu